Rais William Samoei Ruto na aruguritie ubwithia bwa majani ja mwanya ja Orthodox na jaria jongeri chema majani ja kathithairu ndene ya factory ithatu ntere chembu ntubura bwo kwirigirwo kuuna bo kadha arimi ba majani county-ini Rita Mwaniki no ina report Muthamaki wa bururi niwe ndagitari William Ruto ni ugite ugoti uria ukoretwo ukirivua manjani vamwe na maratathi ma kuova manjani mama ni ukora ukithengutwa thiini wa mwaka wa kigina uyu tuthiite. Ino igatethia thogora uria murimi atumagira kuthondeka na kwendia manjani make kuthie nthi na nigo vaita iria aratigwa nayo ithie iguru. Ile ushuru ambayo tulikuwa tunalipisha chai, tumesema kama serikali ya Kenya hiyo ushuru tunaondoa. Packaging material, ile material mnatumia katika packaging ya agricultural products, pia tumesema tunaondoa ushuru. Ndio wakulima wetu wapate nafasi ya kuuza mazao yao, kwa sababu packaging itakuwa bei ya chini na margin ya wakulima itaenda juu. Ruto aritie miario ino ari mwena wa University ya Embu kuria kurai na monanio ma biacara ngurani. Ni wosete kanya gaka kuthundura manjani mithemba miceru maria marathondekwa ni iganda ngurani cia manjani thiini wa kaunti ya Embu. Manjani mama maceru nimo marendekana muno mathokori ma bururi cia nja na uguo magakorwa na umithio munene makiria kuri arimi. Factories ino ni imwe iria iraruguria value addition ya gutuma murimi yongerere mbeca muvukore wake. Mutukanirie wa manjani ukauma grade mithemba ngurani. So ta muthenya umuthi factories yetu rukurire ni la launch manjani ma muthemba wa T-Bag maria tuonaga mostly magitumirwa maobiciri ni tukoretwe tukiruta mengi maina flavor ya ginger na masara kuma factory ya Mungania na factory ya Kangaita nayo ina Orthodox. Yani mama kara value addition yeno ni kuregitethia murimi na njira ngurani tondu quantity nini muno ni kurwa igitonya price kana ikigurwa na price yeguru, unlike uria twendagia manjani mama ma kawaida ma Black CTC. Guku arimi aya makiendaga thirikari nene na iria ya kaunti gukorwa ikimatethia na njira ya kuthondeka iganda nene makiria cia kuthondeka manjani mama niguo mavote kugwata umithio makiria kumana na uthondeki na wendia wamo. Turaria na county government na national government tondu ni turona Embu uria maendeleo maukite twe tarimi a manjani tutingira gutigwa vuva. Ni turaria na governor ati Embu igiplanwa tugo twenda vando special fauka value addition ya manjani metu tukimendia makithirura ugwatene manjani ma Embu tukemya maumite kwi murimi wa Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Rita Mwaniki wa Musiri.